Kop Karim Benzema dak ba thok message Ronaldo dak ba kam ba Karim Benzema unsa yo kur trofi biang mentak ayo mak Saudi Pro League nak mentak Al Hilal kum ba yo kur trofi haga klub Al Ittihad kat kum ki khobor ki balami mentak janmit la ong ba Karim Benzema kum ke jeng kran kai ke jeng u la pha message sha Ronaldo hak ba Karim Benzema ula kam bahak ni kayom ru Karim Benzema unsa yo kur trofi biang hak Saudi Pro League nak mentak Al Hilal namar bahak ayom ke baladep Karim Benzema yo kur trofi hak klub Al Ittihad hak Saudi Pro League kum talada shisha bak Al Hilal kan yo ra ika trofi mentak ayom hak Saudi Pro League kan long ke ke bas ngosik tam negam ta jong Ronaldo namar na duba ulalik beso sya kan ke klub Saudi Arabia ke klub Al Nassr hadu menta umpat jo kur trofi satia hak Saudi Pro League wat lagi kubur kilakam bakane ke tang ke jingkren kai jong Karim Benzema dak ba ula pha message sya Ronaldo dak ba ong ba menta ka yomru dang dehi Karim Benzema ban yora trofi hak Saudi Pro League hak Al Hilal bat kan ne ka ja tang menta hadin ba Ronaldo lawan phai biang sya ka training nagam ta Al Nassr ban mi madan hak Saudi Pro League hak ne ka mit saja kad bak Al Nassr kadang pen kreru ban mi madan la syai ka mit khatwe trik hak jile kai ka Asian Champion League 2 hak por news pawa janmit kum taru kajing yakni ya kan nam job ya ka champion hak Saudi Pro League mentak ayom kan salong ke bitnat bahap deng Al Hilal bat kum juru ke Al Nassr namar hadu kan kapor ke Al Hilal kadang tam tang sipon ya ke Al Nassr kum taru naka kendai spa andrep wekol ke ba Ronaldo la yo menta hak ni kajing lekai ke banangwan un senang peteng ban yo tep kol nakam tak ke Al Nassr bat benang jan sya kalenti kasih hajar kol kublai sibon